mbatūni ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party ya Bekite Kabi Kauntini ya Makueni kuria Raila Odinga na Kalonzo Musyoka mohorĩtie aikari a kaunti cia Ikamba-inĩ rita rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio magatirĩrĩra thabarĩ ya Raila Odinga ya thingira wa iregi na kura ciao. Yale ambayo tunaanza sasa ni tofauti sana na yale ambayo yamefanyika kule mbele. Tunaleta mabadiliko ambayo itasaidia watu wetu wote na tutasaidia hata wanyonge. Mimi kama nitakuwa waziri mkuu wako na ndada ambaye ni Martha Karua akiwa deputy wako, mimi nitaimiza hiyo serikali ya baba ihakikishe dual carriage way kutoka Nairobi mpaka Mombasa. Watu wetu wamekufa. Kaunti-inĩ ya Makueni nĩ kwa andũ ana merĩ gakũragwo nĩ maabitha GSU makĩrũrũngana nĩ ũndũ wa kwagagio nĩ nyamũ cia gĩthaka, na ũtongoria wa ngwatanĩro ĩno wĩranĩire atĩ ũngĩgathurwo ũkagathĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ gĩtangĩko kĩrĩa mũingĩ ũtũngagio nĩ tharĩkĩra cia nyamũ ici nĩ gĩakinya mũthia. Watu wamekuwa wakilia sana tu wanyama wanaua watu na hakuna compensation, sivyo? Hiyo vile vile tutamaliza. Wakati tunaongea hivi, kila mtu mwenye alikuwa kwa serikali ya Mwai Kibaki yuko na Raila Odinga. Kama mna mheshimiwa Mwai Kibaki na sera zake, the implementers, his partner boys and girls are here. Tutoke sisi wote. Baba tumempigia kura 2013, 2017, 2022, tutampatia kura zote, si ndio? Rĩrĩ gũkoretwo na mĩario ya atĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ theremetie mĩri mĩrũmu gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na gĩcunjĩ gĩtangĩhũthĩrĩrio kĩa aikia kura gĩgatukanĩrwo nĩ ũndũ wa Kalonzo Musyoka kwaga matua marũmu. Ũtongoria wa ngwatanĩro ĩno ugĩte atĩ barabara nĩ ndeme ya gũthura Odinga na mbatūni yake gĩthurano-inĩ gĩkĩ. Huyu Ruto akiongea akisema ati kura zangu sinaweza kuibiwa, nana anatetemeka, hata mdomo yake inatetemeka kidogo. Nikasema huyu ni yule alikuwa anatukana watu, sasa pilipili yake imemfikia. Alikuwa anatembea Ukambani na anaona kama yeye ndio kingi na mfalme wa Ukambani. Ni hivyo au si hivyo? Na sisi kama jamii ya Wakamba tunakuunga mkono ndio uingie State House. Ukiona Kalonzo akiwa hapa, Ngilu akiwa hapa, Kibwana akiwa hapa, story ya Ukambana kwi. Nyinyi wenyewe mujiangalilie inchi, muangalie Pwani, muangalie Ukambani, Nairobi, Magharibi, Nyanza, Masaini, hata mkija mkoa wa Kati, muone Martha Karua hapo, Rais Uhuru hapo, na mimi hapo. Hizo kura zinaenda kwa baba. Ngwatanĩro ĩno nyitĩrĩire atĩ mathabu mothe maronania ĩna mĩeke mĩrũmu ya gũkainũkia ũhotani, no ĩroiga atĩ nĩ ũndũ ũgakinyanĩra na ũhũthũ aikia a kura itugi-inĩ cia atongoria arĩa mamĩũmbĩte moimĩra kwa ũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.